meeting along nang karju dura nang observe dura pot nilitum pinida joint meeting opposition parties ke doan lapen song atu lanon BJP atu company atu nokat tribal kalidet a company tribal kalidet a corporate atau man karbiang long lapan di bahasau long le jor orang aputa nil itu dar sikwai kado awe ke do anta nil itu sikroi holo la long le ke jor corporate satu man la ke nitu sikroi dundi lapan nil itu song lagi un etik ke song lagi usin itu pinia meeting lo sikroi lo pinia meeting lo nil itu APHRC atum dolo, lapen IPP dolo, NPP ta dolo, HTL ta dolo, JCCPA ta dolo, KATSA Katsa ta dolo, CPIML ta dolo, lapen Katwa Karbiang Long Democratic Women Association ta dolo, 24 plus organization ta dolo, lapen RYA organization ta piniduk kadobe political parties lapen song pangrumpet song kep political party lapen song atuman pinir tum jetong lapen laputha congress atu apa kopine Delhi along meeting doko pulo kasi alang litum ni tumban city nang lodun alang litum nang dun itu lo seta nang dun ketian lo kusi gerta nang lodun alang litum handa chorol lapen pini kasi song alang kasi aku kacing wai tu dia apa mo December ingkoi arni ladak kat dan di pukla bagi ke apor ni itu aku meeting do tuji aku kene kan dia pak lapen ini nang itu dunia tu anta ni tu cibilo alang itu ta ini kisum do ko pasin nang itu dun eji mo batai banggalang itu tanang dunia ko ini itu royal lapen karbiang long ke long le tu ni tu cerai beki lapen la corporate tu man ke pian ke itu pakai set etik ke itu ington de uti pini perai lain ala kalau ini katakan ini pun kita tipe ko ini pun lah kita sebut pun lah cuma penambang la CM itu inci sia long le tapi pe ko hai la siapkan benda ubong lo alang ni inci bang ke tu pik lo ne pilone lebanan non ke inci kali netum kacini lak isira suri poket ajiwi abika ke pitang non ta lapen dak kedu council alo ajak ko kedu lapen MLA MP atum anta alam litum corruption penajo amne kelang no penajo lapen akahendo akapre akahendo teroris akam keklen na jok alang itu ampan law pen ain pen alang itu ampan kok crazy itu nah si alang itu election remdet detik ke alang itu lake sohi ke cipidun bom nangko la long le karbia long le ke do an akhai kapre ke to man akhai kapre mane tribal to man gali North India munit to man jasmen area ko to man PF etik ke alang litum sohi cipi dun bom nan ko na si alang litum ke menai ke ini tu suggestion no alang litum election lo ke perembo ide nahi an ke alang litum ning kang sampen do thegi ku pe ke alang litum karbiang long ka ke jo report alang litum aning ta oil ko ki tapi aning dono nang kogi mo aso taman ta aning dono nang kogi lapen alang itu lapu aning ke dono pensi dak ke pensi onani kusi itu mata lagi nah aku parti kan hantam di sana tu mesti masih non tesong hangat strek protes lebih ke tesong tesong kong pernah nah mas konservasi yang konflik dengan hala ke Jerso alam ason no lage BGR along lepen lage eviction nang iwala halai huige neli muheta pulo agency netu
memorandum kipi September inkoi Haro surihini ra great crop aningkan September inkoi hala bang so memorandum long tadu lagi itu mana so sendi pun setelah tungke lagi asap ta lagi jongkile ili tum hadak cipi cilok ra fasting setelah lagi alang itu krokre lagi akhirnya jongsi ke krok bonke muna chohan pan tum nem nai le Muna Johan paningi kinde paige Muna Johan ke rickshaw pular bo rickshaw ke doi ka solai ba alang ni CM hana inton bare tiki karbi dum hana inton free tiki seta alang ni CM dan thanta ne paige lage alage banga khai pina ko ke de bihari pina ko la sino nala fasting ke to ta bihari dum apan ke rickshaw nai palam bang lo mati lage BJP dunia lage election remdet detik ke alam itu ke remdet anta di alam itu ke lage eviction ke high hello la national party itu mana claim hello lage la si halada fasting dolo melo hinone seta fasting ke do par ke la BJP atau par Karbi Anglong pe eviction ke abang si ke claim nanti.